January thla ni a New York City chu vura sur bok kathin lung ang main a votani bar chung chu thim deuh ruya music chu aring deuh hlek bok kamazon do kan chunga chuan vodka glass ain hung wanga ka kut chu khur det I'm never falling in love again ka phun sepa ka opo ka shi tha theilo glass chu kala kanga ka in pop kalem thla asa thla pop ka shuka tangin ka ko chung thlengin al thla a kamit ka ching sok he thil hi in tur ka nilau he ka shi chiang lutuk glass khat po inila ke chu kalu kai ngal zel thin ma se zan in chu ka in sum theilo karil runat na hi thenghil dan dang ka shi thlot lo ani markasa kumthum chung kaning kop to a kumthum chung khan I perfect lutuk I gentle kamangai chiti in min shil reng chin ma se dar kar somsari pani kalta khan engki matop kangai lulutuk chete sa ma se nang ma hian I considerate tok lo I sexy lawa I gentle boxy lo kamamo angini lo athu soi kha kabenga ala rinon sek zui enga tinge tuna chia soi enga tinge kumthum nuwa ka phone chu ka opena Instagram ka scroll kwala ka ko chu khor det ka shedu lo ma se sha chian ka du tho boxi chuta chuan ka muta markasa anui sanga abula chuan mei che pakhat samsen tharmai korsen ha classy lutuk sophisticated London Tower Bridge noya anding don captiona new beginnings in London ti anda kathin lung chu chun ang mai hian ana kanin chena tangin ni thum chia la liam ni thum chia engtika ngen in shiat engtiklai tang khan nge kanunga min lo bum chan ke hi katling tok loem ni ti in kain zot non sika ka gentle tok loem ni ka sexy tok loem ni ka mitui far thlazoi zoi ka shuhul le ngal wata he bara hian mi in min mutura ni lo ka chak lo zia hi tu man an shat karem ti lo no dang ka cha le a bartender chuan min ron en ha a miss I tha mo ti a ka tha kalo ti bak hlara min lo thithle ro vodka chu ka in le pop kalu chu hai tran tak zet to ka ke hnuai leipo chu ani dul to ma se kanat na hi alana tho zu hian engma ti dam lo atina zwal zo kani chuti lai tak chuan toy mo hi kabula chuan ron thu thla a arim tui tak mai chu ka she thei man tawlu tok kolon rim na tak ma se rim tui em boxi ka huwa tu ma mu ka du lo ka ke chila hi tu mai na min mu ka du lo ani ka thodona stula tanga ka chuk tur chu ka in her swal pal kamit ka chinga ka khap le a kamit kaming chu ka ma a mi pa loading ran to ka tho cham chep asang thalhe a adar chu phar thalhe bok asam chu dum hlapa nunglama a khoi pial tha a amai chu karei amit chu maklutuk adum ma se chunga chuan a eng shing le rangka chak rongin in pol abiang sang tha a mui chu ke en reng thei amoi emem a sen lara mi pa moi ni dan tur ain amoi takzitani ani chu wana tanga ron tla thil swal tipal ang mai ni dark fallen angel ko oma enga moni hi aron ridut ka pum chung chu sa hu thuta he hi chu zu wangani he hi karil runat wangani chandanga om theilo hey pretty lady au ki chu niam athuk rai ka chungril thlengin min chun ka changlok theilo ka karawa ka kut chu ka hum hethle a thoro te sa he mun hi chwa san ro ka intiril romol mol ma se ka ke chu chi thei der lo I tha emati le a amela chuan min ngai to na lang ma se mita chuan engemaw thil dang om min mu chiang lu tuk tak ang mai hian ka tha ka ti ba noya ka hodon min kalsan mai minute khatal hun min pe thengem anui saka anui chuan abianga biang sumaron lang room chung chu avir chuak vek ang mai hian ka sia a enga tinge ka o chu tham chala email kha trap turin ni lo me che chak takini jok kanui chua kha ka amakhle mai ishe swal ke chu ka chak to lo ka ti sapa chumi wang tak chuan ati a ko ta phar chua ka glass no ruak chula a
thil dang da imamo nial ka du'a nial tur ka ni ma se a o chu wrecking ball ang mai ni min del kliak vek ka thule ta a aming po ka zot lo ani point min zot thek lo biak po kanin berei lo zu kan in dun ta mial miala ani chuan min zot na sa ke chuan in ka chang tam lutuk lo ma se ni chuan ka soi lo lai ti thleng po chuan a thi thiamang mai hian min en reng dar som pakhatarik chuan kalu hai to lutuk ka dingil thei to lo ikal thei do ne mati a ka shelo iruma ka thlang che ka room ka she to lo anui suk ani chuan hotela kan kaldonia nial tur ka ni ma se ka nial thei tlat lo ka taksa zong zong hian an du tlat o ka tita a kan chuaka avot lutuk niwo khowot tak mai chuan minon tuam hlap hlap ma se ni chuan a kot chu minon sintir ta a arim chu ka hnara alot ke hi blut wang wang kalu ti hai zwalin ka sia taxia kan chuanga ani chu kabul se ta chuan a thu a adara kalu ka ngata ain la sang ei lo hotel chu kan thleng ta a lobby changkang moi lutukani ma se ke en rei pe lo lift chunga kan ding dona ke ma ni cha kan ni ani chuan min en reng in chirang em ati sapa enga naktoka kanuya za a naktok chu ka ngai to to lo ka ti a room chunga kan lu rual chuan kong khar ka khar ri chor abak chu ka hre chiang to lo zu le rel runat na le amit meng chuan min ei chhevek ka chia chun chu akut ka taksa chunga akut lum tak meina min chul kwal vel lai chu ni athori te kaming alam rinon seka tesa acha pathian le kanuna to ma hetiang khophian an la thangai lo kana eme ma se ka du thobok ka changa ma se ka zui thobok jingdar li vela chuan kan mu helta a ka har chuan kalunal tuk kamit kamen chuan engkim chu war vek hei ka pindan ni lo kartein chu in honga pon lama tangin ni enga ron lut pindan chu azaw kher mai amoi emem bok marble do kan king size khum bathroom dar thlang lian tak nen che son katuma kadul chu na kapuan sin lai chu ka hlim ta a ka au chuak trep sarwak vekin ka lo om ka taksa chuan thomno engma ka in bel lo duk tereu te kamal pui vela chuan a om noi bok fo na nu ma te nizan kha flashback ang main aroin lar zut bar mi pa kha taxi hotel akut achunga kan lu dan kan taksa anale nuamin polte voi engzan nge thleng pok she to lo oh my god ka thau chuaka ka ke chu khor dar bathroom a ka tlan lu ta dar thlanga ke nena ka sam chu pheng thakher mai kamit abuila ka mui chu cha deu tap bok ka phone ka zonga ka purse chunga om notification somni pali ka thian te hne na tangin ani boka ma se poimo ber marka san hne na tangin engma omlo kanui chu za ka trap bok ni zanami kha tunge ni ang tunge ming ni ang aming taknyal po ka zot si lo kong khar choron ri dat miss receptionist oni I thom noi kan lo da a chuan he le kha ka honga kut zia ka om te sa ni zan chu nuam le mai ma se nang mai ni wangani I du hununa min lo ko ro number ka da e chu zong chu number ombok ma se ming chu omlo ka thom no chu ka hasok soka ka chhuaka taxi kala a ka in lama ka hong ta a in ka thlenga rei fe ka in buala tuisa in ka taksa chu ka in che a ka in shunok nok ma se nizan sol no khala om tlat arim te kha ka phone chu ka en le call turani ngem ka theilo ma se ka thengil thei bok si lo zana lo ni chuan ka mu theilo kamit ka china piangin amit meng kharon lang thina pretty lady ati dan zong te kha ni thuma veya kalangai to areng chuan ni lina chuan thil danga ron thlengta zingda riat le achan via office ka thlenga kamutlem ema wangin kamit chu boiluk makeup in ka hlia shama voin chu ni dang angani loti ka sia voina hian company thar nei tu ron kaldona kan editor in chief Mrs Lorraine in
nimina emailin minon shil toni kan company hi Blackwood Publishing in an leidona anei tu thar Mr. Ethan Blackwood arun kaldon nangni editor ho zongjong te hi amuvek don che unia tesa in peyang che minti a ka phone a khan lekha miron thon tu kha I tiani kha karil ruwa ron langha zat ka kutchu khur dar nili lai liam to a nili chung khan a number kha voice somni chuang ka enman ka call ngam lawa ka delete phal box silo dokana chuan ka thuwa coffee ka siama ma se ka in theilo ka thin phu chu ranglu tuk tlat jingdar kwa meeting room a kanum khom vek to ka thomno ka ennon le a blazer dum ka ha a korwar nen a professional ber a sexy lo ber mi pa ka mer shat lo ma sexy ni ka du heklo li fa ka chuan lai chuan kalung a phudot dot meeting room kong kharbul ka thlen chuan ka ding data a chung lama chuan an lo om nual to thok ka lawang wanga kong khar chu ka hong ta a ama sabera ka mu chu ama ani Ethan Blackwood adinga tuk verbula minhung chonzong in adinga khopon lam New York skyline chu ena aso dum hak chu in me lutuk adar chu phar thalai hlep flop khermai anung chu khazana ka kutina ka khoi vel kha kala she chhuak thei ka tho cham ani po chuan ka om to ti minon she thein ka sia aronin her ya amita chuan eng ma lang lo ableng vek thil thleng to kha shelo ang mai na omani ma se ka sia a rok che dat chu ka muta good morning everyone ati dam dapa a o kha hei che hi ni khazana ka beng bula ron phun sup tu kha ka thu thlawat ka pen ka hum hngeta ka kut chu thlan ngal vek meeting chung zongin ka thlanat la a ani chuan company kaldan tura soi fi a athu soi chu pakhat ma ka ngai thla theilo ka benga chuan khazana auri che kha ka she the ni zan chu nuam hle mai pretty lady in chir donem ati te kha meeting a topa midang ho chun chuak dar ta vek ke chu kala thuwa ka thongam ngang lo te sa kartar kaminga lam rual chuan ka phuzok o ka ti sepa ka en ngam lo e manuscript ken kha min lo pero ka thawa ka ke chu khur file chu ka pe a kan kut chu ain sizok avot ma se ka taksa chu sa hathat ani chuan file chu la a kewa phek khatna chu en he line he ti supa ako jungtang chuan a ko ka ithin lungi anavyawani poin nangma awang ni lo ke ma awang zo kani kasia helai thu hi khamizan khan ka soi bara khan tap chungin kalu haya engei soi omzia ani chuan miron en chho ha a amit menga chuan khazana ka mu ang che kha omta ashing le rangka chak in pol engma atile tamaya edit thiam le mai naktu ka coffee sa local la kan soi don don ya daruka atia kaltadai kadin ngain kading reng ka ke chu khur dar naktuk daruk office a keima chawin enge ngai to enge du ka phone chu ron vibrate number shot lo tangin ani daruk don't be late e ka phone chu kada thale ngalwat atuka office ka kalai chuan karil ru chu buai takzet office ani a ma se khazan kha engtin nge ni ta ang office kong khar chu ka kik dat data khamin kaluta alo thu a ama chuan oin pani da a thil kan edon nia ti maya manuscript chungchang kan soidon nia ma se mita chuan manuscript soyetum loti ka she thei thil kan ei lai chuan kanin bitlem li a ma se boruak chu rit arit lutuk tlat zandaria ta po kan la thudon rana te sa ti ta sup manzan kha ka phuzok engma soiso engwangin office ani hi ani chu dinga tuk verbula chuan a pheya ani le hei office ni lota se ka chang theilo ani churon hoile ta ka theng hil theilo che dupo ni la ka thei hil theilawang ka thawa ka hodon min kan san le don imni kading dat ila shereng ami me chetrap chunga vodka in tu kha o kala shereng kamit tu churon tla a chuan enga tinge tona minti nat leitum ani churon kal hnaya ading hnaya min khoilo ma se athori chu ka shi thei katina don lo che te sa ma se ka do thei bik lo kain se ruwa
ka bosi ni a hi diklau adiklau ti ka sia chuwang chuan kan kal sanang ma se ni tin kanin mudon si a kanin ena boruak cholum khermai kongkhar aron kik ri dot dot tesa o ka sia a marka sani ka hoile ta I thana mel chu danglam ngal amit chu vot ngal rui enge ron ti don I thana chona ti changfaka ka she thiam lo ka she lo kongkhar ka honga marka sa chu loading reng a mel chu chau mel le a tesa kanin be thengem khongain kanung lama I thana ding ti ka sia boruak chu danglam vel vek kan pathumin he room chunga hian kan ding tar thap ka thinlung chu puak ke mai don marka sa chu din nga ya chuan ading ngoi renga akut chuip te a zen trata a hmuya pet fan bok kumthum chunga ka sia thin marka sa kha chu ni theilo a cher shita amita chuan a chau mel le bok te sa ti sepa owa chuan in thla run na le mang an na in pol kanunga I thana ding reng ti ka sia a thori po ka she thei boruak chu rit lutuk he room te a hian mi pathum kanin no a ma se kanin kara hian milem ding ang main kanin kara hlani engei do markas ka o chu tham chala kein hum ru thlat bok kalana ti asiat ka du lawani markas chu ron pen naya I thana chu mel zok amita chuan ti elna lang mi pa pani me che pakhat wanga in ti elna kanin belok thengem nangma cheina ti a heta soiro I thana chu aron ti thumbal awa chuan thupek na ritel ka phuzok ka hoile ta hi thana chuan akutalo kwang kwa thana tukver bula dinga amel chu wurang maina vot ma se achung rila chuan engemo al ti ka sia ka thinlung chu phurang dot dot engwangin nge he mi papani hian min veng him angmaya omantum reilote che kan lein sia a ma se tona chuan kangai che te sa marka sa chuan atili a chu thu chuan ka bengalu kumthum chung khan he thu hi voyang zat nge ka lo sia to ma se tun tum chu dana dang ana to lawa khal tlatani min nga ya mi kanui haka ni thum kalta khan I considerate tok lo I sexy tok lo ti a to na min nga I tili a kati swala ni tiwat malama aron pen na ya karil ro boy ni me chedang kha thudi kani lo ka thian mai ni thian kanui chwa kha ka london a thian ning kal do na ti chuan thalakin po samo I thana chu che shrut akut chu hum ru he ti ka the thei khongein te sa marka sa chuan ti a o chu zoi rai min ngai dam ro bul kan tran thali ang ka mangai che he thu hi kalo nga lel thin emem khani ma se tona chuan ka thinlunga engma thok to lo ka hoi sona I thana chu ke na ani point min lo en reng kan mi te in ton rual chuan ka chungrila ka sa hut manzan hotela khan akut le a ote ka ngai to lokang ka tiba noya marka sa chu nirsok enge ngai to tur om kanun ka ti changfaka iti chat vek to kha marka sa chu ngoi ta a amela chuan in thiam lo na lang the ma se tlai to kalro ka ti ta sepa tesa kalro ka ti chu marka sa chu reilo te lading chuta ain hera kongkhar chu honga chhuak ta a akal nuwa chuan rei takan ngoi don I thana le ke boruak chu a lo chau enga tinge kaltir I thana chuan ron ti ta supa nga tinge ka hoile ta I du dan ni lawami ka du dan anui suk ma se nui na chuan hlimna tel lo ka du dan chu ibula omring ani ka tho cham lo chau he hi diklo I than ka bosini a ke employee kani adiklo ti ka shiaron kal naya atop le chat kama taka dinga arim tui tak mai chu ka hi pha manza nang che khan ma se ka theilo ni te sa ka tum to a ka theilo kanin ena kanin nai lutuk a tholum ham chuan ka mai aron fu a ka khor kong ka kikri ron omle secretary kong ka chu aron honga sar meeting a hun to a I thana chu in la sangwat a mel chu danglam le ngal vek a wo le mel to dar saria coffee sa local ro ati zoi supa kan pani che kan ni ang manuscript kan endonia a chhuak ngal ta dei kadin ngain kading ngoi ringa ka ke chu khor dar zanda rukle minute somli panga a
I thana office kong kharbula chuan kading le ran to ka kota khora kaltur nge kallo tur ka thiam lo ka kikta a kamin kalota room chu thim deuh rui dokana chia laite enga oi no ni le ei tur om lo thuro ati meya ka thua kanin bitlem khermai manuscript chu kan endona ma se kan mitle kan ku chuan thudang de soithung dar kwarik chuan ka thawa ka ho to don min tlan chia chan le don mi ti a kading dat engei soi omzia manjana khan I harai tlan chidai ni kha kain se ru chu thaber ani thaber lo aron thawa a thaber chu he hi aron pen na ya ma se min nai lutuk te sa ka do thei to lo kamit ka chinga chuan engei do idu angchia kaminga kanin enran chuti lai chuan kongkan ron kikle Mr. Blackwood I omem apui mo lutuk I thana chu in pet ru khermai tunge security changin ex arun kala arun ti boy ni ome I thana mel chu danglam London na changin alo honi mo ka phozok tungi a ani chuan min ena amita chuan in thiam lo na tlemalang Sophia I thala kai mu to kha ka khor ka thinlung chu ke somle mai don kain hom ru tlat tunge ni ka o chu to tlat I thana chu ron hoile ta min ena amita chuan in thiam lo na le ha na in pol ka x ati zoi te super x chu thu chuan min del kliak nop x chuan inga tinge tu na ron kal nga tinge la buai cheu kong khar chu ron in honga secretary chuan a lo mel khermai anunga meche pakhat ding ran bok Sophia chu ataka chuan a moi le zwal asang tha a piana nal khermai asam sin chu a en kol lukti sha takin atlesiawa akordum hak chu aman to ti shat ngoi ni bok a phekok sangri chu chhuat pha chuan ron rikar kara chuta hoi kwalin ke chu miron ena anuya ma se nuina chuan thin chat na tel o atia o chu damdap company thar nei to hi me chidang nen hunan lo mang do na ni mo I thana chu apen ma shita Sophia heta ingi ron ti don karon ti mo Sophia chu nui le hak kamanga lui karon zonga ka chongrel chu sa hut ka ding hetlat kamit tui tlatur chu kadang kir sham I thana chu ron hoya min ron ena tesa ho photro horo chu tho soi rual cha chuan ka thinlung chu puak dar ole ka ti sep ka file chu kala a ka kalta a tu mai min dang lo lip chunga chuan kamit tui tla zoi ka hruhul wat ka chak lo zia hi tu manan mo ka phal to lo in ka thlenga reitok fe ke in buala ma se karil ruwa chuan an pahnia anin biak dan tur lir chu ka ngai to anon sek dar som pakhata ka phone ron vibrate number chat lo ho tura ka shilwang chi khan min ho su I him nan zo kani I ka chang lo phone chu ka da thla a dar khata message dang ron thlengli a Sophia nen kanin kara top to kum khat kalta khan ma se la tal boy ni khongain min ring ro I kala chang ta chuang lo dar thuma po chuan kalamu hil theilo kangai to a I thana Sophia I kha zante vo innia kan hun man dante jingdar saria message ron thlengli a office a local ro kamomo che I office ka thlenga I thana office kong khar ka honrual chuan a loading chuak ngal amit chu bui cha ka amulo ti a shat ngoi tesa ti a ka ngoi reng ni zan khan Sophia kha ka action tak ma se kum khat kal ta khan kanin then dei to ni ani hian apom theilo ani chuan inga tinge London a thlain lak dun ka o chu khur dar business meeting ani a ani kharon kalvi a ka shat lo line thla la ni kanui hak karinga ngem ring ro aron kal naya iring lo ni point ka dem lo che ma se khongein min kal san su nai fe a chuan kanin en rana tesa aphun supa akut su phara ka byang aron khoi kamit ka ching wangwang he thil hi abwai thak lu tuk I than kashia kanin kar hi kashia aron kun nyama atholum ham chuan ka mai ron fu kongkan ron kikle I thana chu ding marzot athin ri mel khermai tunge tivin lara security sar Sophia khala akal du lo I thana chu in se rutlat kalson ro se to na
aron hoile ta min ron ena min ring ro te sa khonga in ka chan main kong khar chu roin honga Sofia e amit menga chuan thinrim na le thik nei na khat o inin kar chu thalhe mai I thana chu ading ma sheta Sofia le kanin kara adinga Sofia chuak ro ati changbal ka chuak lawang Sofia chona ti a kutchu kwang kwa thana he me chai tunge I secretary em ni ka editor I thana chona ti a editor mo Sofia chunui hak ni zana editor chu edit nem le ni mo ka bianga sa hathat ka zaka ka thinrim bok ngoi ro I thana chona ti win twara ka ngoi lawang Sofia chona ti a ishe duem te sa I thana hi ani hi ngoi ro I thana chona ti le a o chu vot rui to Sofia chu ding ngoi ra na chuta miron ena in me lo ani hian me cheno panga du ngai lo ani hian me che chak taka du nangma lawang achuak ta a ruma chuan kan pani chein kan om ka khor lak lak I thana choron hoile ta ka ti pal kalu ka thing engwangin nge min ti buai engwangin nge min pan ka thei lawati sup email ka mu masak ber tang khan bara khan kalat thei lo che ni aron kal nai le amin ko a kalau tang min tharo ka thei lo min tharo I than ani chu ding ngoi reng chuta min thla taria ria ya ka ti pal atinon le sup ka kalta a ruma tang chuan ka kal chuak ta a lip chunga chuan ka mitui tla zoi zoi ka ring thei to ngang lo tu ma ka ring thei to lo taxia ka lo rok rok in ka thlen rualin kongka ka kal ngal vek curtain ka zar phuya phone ka off engma ka mudu lo engma shat ka du hek lo khuma chuan ka bok thlopa ka trap na sa kum thum chung zet chung ko din ka tumna a marka sakhan min kalsana nili chia kala shat I thanan karil ro ti boy le a karing thei to lo ka phun non se ka tuma karing thei to lo dar nia ka phone chu ka on zeu message lo luta I thanan he na tangin som pani marka san he na tangin pathum ka en ngam lo phone chu banga ka vom pop I thana ve thung chu office a chuan adin ngain ading reng ama chuan coffee chu avot vek to daru ka ri to a secretary chuan sir miss carteri ho to a phone off thlat bok I thana chu in se ru akot chu hom hi thle a Sofia khan nge do ati changbala asoi do lo sar ma se thinrim hle ni I thana chu nui hak ma se nui na chuan nat na tel kati chiat vekani dokana a file chu anor thla a paper te chu dar noi te sa I aming chu ril ruwa arinon sek bara amu masak ber tum kha amit meng nat na le chauna khat kha au khor dar dar te ka veng him don chi ti ina intiama ma se to na Sofia wangin atina le ta si akotala a chuak ta a khoyange kan kaldon driver chuan a zota te sa ina ka in kota daria ta aron ding dot tukver tang chuan ka mureng adinga akota chuan coffee no ni akeng avo wangin a thochuak chu khulhatlat kathina phudot dot kongka ka hongdon nge hongdon lo niang aron kik ta chia tesa o chupon lama tangin iom ti ka chia khongein ron hongro ka ngoi reng kati palani atili a Sofia kha ani neng khan kanin kara top to kum khat kalta khan ma se la buaya keima wangani kati pal tak zetani kamitui ron tale kongka hi hongla minute nga chia idulo chuan ka kalang ma se khongain min ngai thlak sak sham ro reife ka ngoi wangwanga ka thawa ka ke chu khor dar dar kongka bul chu ka thlenga ka ding wangwanga ka hongta a ani chu aloding ngoi ran asam chu hu dewa khowata chuan ading rei to tia shat amita chuan chaunei na khat te sa ti sepa ka chang lo coffee no kha chu miron pe a kala a kanin en ta wangwang kalboi do chuan ka dang lawang che ti zoi supa ma se min shil ram ro engwange kanat le kalawani kati chuak ta phonga nangma awangin Sofia wangin he boy thak lutuk kashia aron pe naya ma se nang lo chu ka du lo kanui ha ka trap bok nili chia kan lein chia a
engtin nge khatianga chiang khani soingam nili aron pen nai le a ma se zan khat kha kum khat ai na rei zo ka sin ka tho cham lo chau min ring ro atia voi khat cha min ring le ro kalu ka thing nar nar ka theilo I than ka ke chevek to ani churan kun niama ka chala chuan ron fop zeu ka khor chol ha dam ro min ring ri lo ni poina poilo ma se kal bo su akal ta a kadin nga in kading reng a coffee chu ka hum hetlata alalum thar thar zandar som pania phone ka on li a message chu somni chuanga to I thana chuan I thamo ka ngak ring che katina che ti te markas ne na tang chuan ka ngai che in bite ang min chang ro te sa ti te pakhat ma ka chang lo ma se I thana message nu nung ber chu ka chiar nun sek I du hununa miron call ro ka lo ngak rengang che kum khat po ni se ka phone chu ka kwa ka mu hil lei theilo zingdar saria kong karon kikle ka chua ka I thana lo ni ma se ama chawin akuta chuanin blo pakenga kong ka chu ka honga hei ichiar don nia ichiar du huna min pe a enge chunga ka thinlunga ti maya ka soi thiam danin akal le tangala envelope chu ka honga achunga chuan le kha le ki pakhata lekha chuan tesa he ki he ka apartment ki ni idu hun huna local ro idu hun huna ikal bo le donia kanor lui lawang che ma se kalong ngak rengang che I kamit tui chu ron tlale ta a cha bi chu ka hum hetlat enge ka ti ta kang ka do kan chunga chuan cha bi chu la omreng silver tereu te ni a ma se ritlutuk kanun phurit zong zong ri nang mai ni zandar kwari to a ka ennona voisom pakhat na ni he ki he ka apartment ki ni idu hun huna local ro I thana thu soi kha ka benga arinon chena aw kha dam dap ana boxi ka kaldon nge kaldon lo niang ka thawa ka thuli a ka tholi a ka phone chu ron vibrate I thana ni kalangam lo message ron thlenga I tha em thili ei to em I min ngai to nili chia kalasya thian min ngai to ani kamit tui chu ron thlali a ka phone chu ka da thla a office a chuan borwa ka thalo Sophia chu nimina tang chuan ron kal ni tin tamaya I thana office chunga chuan da kar thumte thu a anin berei thin khop mai voina po ka do kana ka thua manuscript chu ke en ma se ka ngai to na lo theilol lo tesa ka hoi chwa ka Mrs Lorraine ni director in ko che ka tho cham lo chau director chu I thana ka thawa ka ke chu khor dar dar office kongka ka honrwal chuan I thana le Sophia chu ka mungal Sophia chu nui sanga I thanai ro amel chu vot rai a tisa Sophia chuan lo ti a I lo thleng to mo ka chang lo I thana chu ron dinga Sophia ka soi to kha tisa hi ke employee ni I buaina hian nuk lu tel so buaina a Sophia chu nui hak ka mangai ka hum him mai ni he mei chha hi itina ang ka tina lo I thana chuan ti chang faka chuan ni zana enga tinge apartment ai som Sophia chuan ti a ka phuzok engtin nge lo chat I thana chu ngoi reng a ku chu hum hetlata chuak ro Sophia atita a ka chuak lawang chuak ro ka ti chu Sophia chu ding ngoi ra na chuta minron ena tesa I thana hi phulo a chuak tangala ruma chuan kan pani chen kan ka ti pal I thana chuan ron ti chuak ma sa a engtin nge shiat ka o chu khur dar dar ka shelo ma se ka ti pal aron kal naya I thamo ka thalo he thil he buai thak lu tuk ka shia aron pen nai le a chu wangin I du chuan kal boro chabi hi min pele tanga I du lo chuan ka kalangai to ole anui suka ma se ahlim mel big lo loin ngai to ro ma se reilu tuk chu ngai to so ka do theilawang zandar som I thana apartment kota kading ran building sang tak glass tam tak nen ka kota chuana chabi chu ka hum rana lifa ka chuanga floor somni na kading kong ka bula chuan rei fe kadinga thok ka lawang wang chabi chu ka rol lota ka hong tarak kong ka chu in honga athim vek hello ka ti sepa to ma anam lo ka lota kong ka chu ka khar tangala pindan chu zau tha afai emem bok arim chu I thana rim thawani
ka kal kwala bedroom a kaluta dokana chuan lekha omnuai mai chuan thalak po kala a Ethan le Sophia hi an nui dona an lim mel kher mai kumni kalta mi ni mel ka thin lunga ron na lekha chu ka keuta a Ethan a deiri ni January ni thum Sophia nen kanin chen keima awanga ni ka theilhol lo ka mangai theilo ka thin lunga hian toy momi dang tan mun ruwa ka omtlat January ni sari bara ka mo atapa aming ka shelo ma se ka theng hil theilo January ni som aming chu te sa ke editor tharani pathian le engtini hetiang hian a thei ka kut chu khor kongka choroin hong ripop ka hoile ta I thana lo ho to ni min mua ding dat te sa kanin ena akuta ei tora ron keng kein adeiri chu kalo hom reife chu kan ngoi wangwanga enge he taiti atita supa ka shelo ani choron kal hnaya ichiarami o adinga kama tak chuan engwangin nge min bum kamit tui chu tla a ka bum lo che ka shil lo mai mei chia ka hlau thong ani engwangin aron kon hiama kamit tui chu ron shu a ikal bo ka hlawani inat le ka hlawa ma se tuna chwani om heta kabula ka khor dar min no chhuak ro ka ti a ka theilo ani chuan min ko ro ani chu ding ngoi wangwanga chuta minon ko ta a anget alum nuam ka trap ta a ka tiama che aphun sup ka tinale to lawang che reife kan ding dona pon lama thomaron om kongka bula chuan toy moron ding Sophia ni akuta be ka kenga amit ming chu mei al ang mai ani Ithana ko na tangin kain la shanghal wat ka byang chu sahat that ka zak bok ka thin rim bok oh sorry Sophia chuan ti dam dapa ka ti boy che wem Ithana chu aron kalma a mel chu vot vek engei ron ti le ka ron ti Sophia chu nui hak a bek chu da thla a kaina ka local ni lom ni ina ni to lo Ithana chuan ti changfaka katani thin kha Sophia chuan ti a kanin chen nuwa po cha bi min pe a I theng hilami ka thin chu pho cha bi Ithana chuan cha bi pani ani ani ke po min pe si a Ithana chu ron hoile ta min ron ena amita chuan in thiam lo na lang tesa engma soisu ka ti sepa ka hodon ka phal lo ati sup phal lo na chan turi nei lo ka ti changfaka ka bek chu kala a Sophia chun anui sang adik chia phal lo na chan turi nei lo a chan chu ke ma ni adu chu kading data adu chu mo kum khatkal ta khana du to lo che Sophia email chu dang lam sop engei soi adei ri ka chiar ka ti a ani hian amangai thei to lo che ti ni Ithana chu in se ru na sa te sa ngoi ro engwangin thudi kan lom ni ka hoile ta Ithana chu ke ena soiro thudi kan ni em reife ngoya chuta asoita a o thudi kan ni Sophia chu nui chuak ma se mit tui chu ron ta zoi te nompa Ethan bek lut kal ro Sophia Ithana chuan ti a o chu vot rui tuna ka soi nunun ber ni to ang Sophia chu ding ngoi rana chuta minon pana kama taka chuan dinga in chirang aphun sep me cheno pangchia in chirang achuak ta a kongka chu khari chor room chunga chuan kan pani chawin kan omle ka khor dar te sa Ithana chuan ti chuak supa ka chang lo aron kal hnaya min en ro ka en lo khongain ka hoi chuaka kanin en taran ka thlang che ama ni lawin nangma ka tho cham lo chaw engwangin ka shelo aron kon hiama ka shelo ma se zan khata khan ka sia ka mu che a ka sia ni ka him nai ni ka mit tui tla a ka hlau thong ni Ethan ka sia akutin ka mit tui chu ron shu a ke point ka hlau thong ma se bula chuan ka hlau lo aron kon hiam le a ka chela aron fopa chuta ka muya adam dap azoi emembok ka tanglo ka kwa let veta a reife kanin fopa kanin thla rwalin kan thodun ham ka veng him tlatang chiti ka intiame engtin engkimin zinga ka har chuan Ithana apartmenta ka lo muwa abula ani chula muhil a mel chu dam dapa avot to lo ka phone ron vibrate marka sani tesa kanin be theingem khongain minute thum chia
ka block ngal I thana churon menga min mua nui suk morning le ka inai mu hil ka lo me kanin ena kong ka kikri security na ron kola sir mi Sophia kha an aron ti boile a thila ti chedon I thana mel chu danglam kalau chukang athawa in hazungzunga heta lom ro karon le tle watang enge ti dona ka chelo ma se lo ngai to asu ka om hi achhuak ta a kadin ngain kading reng kong kabula chuan le khathemalo oma te sai sha em I thana hian me chidanga nei to I du chuan I mutheyang hotel grand room 402 dar kwa s ka kutchu khor enge omzia tona zingda riat le chan ve ni a kathawa ka kaldon nge don lo dariat le minute somli panga ka kota le kha chu ka hom hitlat hotel grand room 402 dar kwa I thanan engma min la shil ngai lo ma se Sophia le kha chuan me chidanga nei ti einziak ka kaldon nge don lo ni ang taxi ka kota a hotel grand ka ke chu khor karil ro buai takzet I thana hian min bumani chuan ka ke chevekang hotela chuan kalota room number 402 kong kabula chuan reife kadinga thoka lawangwang atopa topa chuan ka kik tangengi a to manan chang lo ka kik non le a kong ka chuin honga ma se I thana ni lo me che pakhat kum somni panga bor vel mi samdum mel thatak ma se mel chu chau mela ami tui tlabok tungei ni athi sepa keima tisa ani choron meng phoka o nangma ni mo I thana soifo thin chu kathina phu a I thanan min soyamo o anui haka ma se limmel lo lutuk lo lu tro atia kalota room chunga chuan be ka lo om noi akal bodon ti shiat kaming chu lili ati a I thanan nupui hlui kani ka khor anupui mo o athutla a kumthum kanin neya kumni kalta khan kanin chen felto kadin ngain kading reng ka tong thelo ishaem lili chuan ati a I thana hi athin lunga na hnem lutuk chuwang chuan imangai tak tak hi aring lawang alau thongang engei sei omzia ka soi omzia chu aron hoi chhuaka ama hi imangai chuan ina ang keima ang che in kamit tui tla a engwangin nge min ko Sophia in min kawa anui hak ani chuan inat ve duani kongka chu roin honga I thana min mu chu ding dat tesa kanin ena lili ati changfak enge hetai ti I editor tharle inupui hlui kanin mo I thana choron kal hnaya min ko a I thamo kalu ka thinga nupui lo nei to amo ani chungoi wangwanga o nei to e ma se kanin then to kumni kalta khan engwangin nge min shil lo ka o chu khura ka hlau thong ani min kalsan ka hlawa lili chu ding chhuaka ka kalang inbera u ka kalsan photang che u achhuak tangala ruma chuan kan pani chen kan om kati pal I thana chuan ati a engwangin ka hlau thong ani ti na che ka hlawa min kalsan ka hlawa chuwang chuan ka soingam lawani ma se to na hian kana sin min bum wangin ka bum lo che ven him che ka tum mai ni kanui ha ka trap bok he hi ven him na ni lo I than he tiang hi chu enge nat na ni ani chungoi wangwanga ka hodon ka shwayang che ka du lo ka kalta ani chuan miron zuya taxi a kan chuang don ran ma se kanin belo in ka thlenga ka lu ta kongka ka khar ngal message saron thlenga I thanan he na tangin ani ka ti pal ka shilfia vekang che khongain ka chang lo zandar som pania message dang kalong hak rengang che du hun huna dar thoma kamu hel thelo jingda ruka kamangai che te sa dik takin ka phone chu ka da thla a ka hlau thong ani jingdar sari kamu hilmi alo kamita bui vek I thana message panga chu ka chiar non seka kamangai che te sa dik takin karing thei to lo tu ma karing thei to lo kongka chu ron ri a ka phuzok I thana o chu pon atangin asha thei minute nga chia khongain ka ngoi renga ka soifi ang lili chungchang kha Sophia chungchang po engkim ka thawa kong ka bul ka thlenga ka dinga ka hongta a ani chu loading ran amit chu abui bwal point bwalo ti sha takina thom hnungai la ha
akuta file kenga tesa enge ka o chukhur lo thulok ro ole heta hian soyang o a file chu honga lekha phor chhuaka hei kan divorce paper choni kumni kalta lili nen ka enadik vek engwangin nge kanin chen ati a kamangai wangani lo kamangai thei thlot lawani ka thinlunga hian ruwa ka omringa ma se nang chu atop chat enge nang chu iron kala aron pe naya bara khani tapa I chau mela ma se chak bok kamu ma sak ber che tang khan ka shia ka him nai ni kanui haka ithu soi hi ka oi thei to lo oi ro khongain voi khat chia kanin ena kongka churon kikle ka phuzok I thana chu kala wa hongta a marka sani marka sa chu ding ngoi reng min mu a I thana chu mubok o kati boy chu em o I thana chona ti changfak min ti boy tesa marka sa chuan min ena kangai lu tuk che kanin belok thengem kadu lo khongain I thana chu aron pen ma shita marka sanen kanin kara chuan dinga asoi to kha du lo tungei ni marka sa chuan ti a isha tangai lo mi padang wangin min kalsana mo marka sa chonui hak tesa wa makwe ngoi ro I thana chuan ti win thota kangoi lawang marka sa chuan ti a ani hi kata ni ani to lo I thana nen chuan kan ti rual thot kanin ena marka sa chu ading ngoi ran chuta akalta a kalaron letli angati a akal nuwa chuan kan pani chia chuan kan omli a kati pal I thana chuan ti a engwangin nge mi zongzong hian min buai pui ka chau to lutuk I than ka shia aron kal naya min ko a kalau tang min tharo ka theilo min tharo ani chu ding ngoi rana chuta min tha a ole ka thla angche ma se hi shero ka kalbo don lo heta hian ka omang idu hununa min bidon nia kadin ngain kading reng ka chaw ngoi ngoi zana ka phone ron vibrate number shat lo changin ani tesa sofei kania kanin block thengem itana poimo I thana chungchang ka block mak message dangaron thlengli a I thana ne na changin ani thili ei to em ka ngai to che ka mangai che pakhat ma ka chang lo zandar som pakhat vela chuan kamu hilta a kamu manga I thana ka mu a ani po chu trap jingda ruka ka harlola message pakhat lo om I thana ne na changin ani coffee sa local ro ka ngak reng che iron kal lo chuan ka shi thiamang ma se local ro ka thawa ka inbuala ka incheya ka kaldon hi ni top dar ko ha I thana office kong kharbula ka dinga ka kota khor thokala wangwanga ka kikta a kamin kaluta ani chu do kana lo thu ama chuan coffee no ni pakhat chulalum min mu choron ding chuak ngala tesa ati sup ka chang lo ka din ngain ka ding reng lo thu ro ka thu a coffee chu min pe a re takan ngoi wangwang engwangin nge ron kala tita a ka shilo do choi so anui suka ma se hlim mel lo min ngai wangani tro kalu ka thinga kangai lo che dot kanin ena enge du I than nangma aron kal naya kama tak chwani dinga nangma chia ka theilo ni ka hlau thong ani enge hlau kanat le ka hlau ani choron thu thla a kabula ka tiama che ka tinanan to lawang che engtin nge in tiam ngam kamangai wang che in kamit tui tla a hetiang thui ka she to marka san he na tangin marka sakani lo keima kani akutin kamit tui sho a ke chu kadang lam engtin kalandanin aron kon nyama kamangai chiti kalanti rang aron kon nyam le a ka muya chona fop ta a adam ka chang let kanin thla rwalin kan thodon ham ham karing che katita sepa kalome secretary ron lota sar meeting a hun to a board member ten lo theng to I thana choron ding chwaka tesa mi lo ngak ro o minute somthum chia achhuak ta a ka thut ngain ka thureng dar soma ala ron let lo dar som pakhata po dar som pania message ron thlenga meeting a reilu to kati pal lo ngak sham sham ro I ka ngaka dar khata ron let ve che a chau mel lutuk kati palati sapa an boy thlak lutuk apoi lo e ang ho ka chi tang che kan chuak do na restaurant a thil kan e ta a kanin bemang lo ma se nuam kati min thla noin in ka thlenga message aron thon le ngal voin ni hi nuam kati berni ni kanuya ka chang le ta ke po zandar som pakhata
mirong kola hello tisa imuhil to em lamuhil lo kangai che kanui haka kepo kanin mu zo chia kha kashiama se kalangai tho che dar ka thleng kanin bia a kamuhil ta shama zinga ka har chuan message pakhatalo omran to I thanan he na tangin ani good morning voin chu office a kalau kalang I manuscript en pui tur che in I ma se zingdar soma ron kal lo dar som pakhata po som pania ka call ta a hello tesa a o chudang katipal kalau kal theilo engwangin Sophia in buena siam le police anon kala kading ngoiran enge ni ka chil fiang che zana of tangala kadin ngain kading reng enge thleng le ta ang ka call let li a la thelo message ka thona I chamo enge thleng ka ti a min chang lo dar khat dar ni dar thum ka ngai to a ka kal don nge don lo dar lia I thenan he na tangin message ron thleng ta a ka tha karun ho har dewang Sophia in FIR theluta ma se dot vekani min lo ngai to asu I FIR dot ka thin chu phudot dot zandaria ta kongkarun ki ka honga I thana a chau mel kher mai asam te chu nok nia ya a kot te po chu a chuar kalau kala ti sepa lo lu tro a lo lu ta sofa chona thu thangal naka a chala dom wangwang enge thleng ani choran hoi chhuaka Sophia in kapong swala ti a kaphuzok ingtin dot ani ti changfaka dot vek kum khat kalta khan kanin thin to a ani chona pom theilowa chuwang chon hi tiang hian min beile ni kadin ngain kading reng chuan police in an zota ma se evidence engma nei lo ka lawyer in abuai puya ka chhuak thei sha mani aron thawa min pana kati pal kati buai wang che in kalu ka thinga I thiam lo ni lo ni e ka ex wangi ni buai ni kanin ena ke chu ka hlau thong to he me che hi top don lo ka top tir e me mang ati supa ka tiama che aron kon niama min fop ta wangwanga he fo na hian lo na tela hum him do na potel bok kanin thla nuwa chuan heta karya ka ngati a ingtin mo ibula khongein kema chau chuang kamu hil theilo kangai to ari lo ole ka ti ta a zana chuan kan mu do na zingdar thuma ka har ani chuan min lo kwa ran mai angeta kalau thong ikal bole kalau ni ati supa ka kalbo lawang katiama che zinga news ron chhuak ta Blackwood Publishing CEO Ethan Blackwood pong swala po na ka phone recharger number shat laute Ethan a phone po ani chu thohak atanta e ektine kan ti ang kan ding hetlak tang dot ni ti kan soyang ni thum chung chu kan buai kher mai lawyer police statement engkim kan buai zak zak Sophia chuan evidence nei lo wangin case chu atla filta a ma se a reputation a chevek to nilina Ethan press conference neya ka ex Miss Sophia ritin dotin min pu a ma se thiam ka chang to e tuna ka soidu chu hei ni kanuna hian mi pakhat poimo dewa oma aming chu te sa Carter kamanga yani ati a TV tangin kalo en reng ka mitui ka zoi zoi zana aron kala isoi chhuak ta mi ka ti a o anui suk ka thukru thei to lo che ni aron kun hiama chuan tuna chuan ita kani idu hunhuna ka du che ka ti a kanin fo wangwang he info na hian lo na to lo thlakhataliya ma boina re a I thanale ke chu kan thazel ma se jan kha chu I thanan miron kowa shil tur che kane ti a enge Londona ka kaldon thlakhat chung business wangin ka team thlakhat mo o miron panaya ma se local vi ang kabula kanha remote ni thok thei anuya local ve ro khongain kain ngai to a ole katita a alim mel kher mai ma se airport kan thlenga geta chuan toy mo loading le ran to samsen korsen Sophia ibok akota lekha akinga kala top lawaron ti chuak anui saka engi ron ti don le karon roi che o Sophia chuan ti a kan do lo e thana chuan ti changfak ole Sophia chuan envelope chumin pe a ma se hi chiar ma sara o akalta a ka kuchu khur chiar so I thana chuan ti a ka chiarang ka honga achunga chuan thala ka om I thanale Sophia I anin ko alai anin fopa
ma se det chu thakhat kaltak ami khani kanin rem no lok kathin chu phudot dot hi dot ani I thana chuan hi dot ani heminia hian ibula ko omani chuaning wangin nge hitiang hian photoshop ani hian asiam danglamani ka ena amita karing che katita a thohwai kalome flight a chuan kan chuang ta a da kariat kan thlo nuwa London kan thlenga I thana hotela kan lut azawa amoi tukvera tangin Thames lui te kan mu thei I thamo zana chuan chokan ei dona kan nuya kan ti a he thlakhathi anuam don ti karing ma se ni thumna a kahara I thana chulo omya lo message lo oma meeting ka nei lok minute som thuma ka lo letle ang I kangak wangwang dar khata porun la let lo dar nia ka kola ala theilo dar thuma chuan ka ngai to lu tuk chu ka chhuak top hotel lobby a ka zota Mr Blackwood ai mu em o miss dar kar chan vekal ta khan me che pakhat ne nan chuak me che pakhat o samsen korsen ha kha Sophia I ka thin chu phudot ka kal chhuaka taxi kala a number ka daila off thlat enge thlengang daruka ka phone ron ri a I thanani hello tesa kati pal ka shilfiang che enge thleng Sophia I min ti buai ni car accident athleng I thamo o ka tha ma se nge police station a ko mek Sophia in dot danga soile a kadin ngain kading reng kalokal nga lang kalo nga kang che police station a chuan ka thlenga I thana chu lo thu akuta hliam atwara kati pal enge thlenga kanin hniala kara atluta a ma se kati ni lo CCTV ombok si lo Sophia po chu lo thua lu chu lo tuambur ani hian min namani dot I thana chuan min ena katiama che kati ni lo karing thlap karing che kati a lawyer ron kala evidence ten ena atopa chuan I thana chun chhuwa ta a ma se condition pakhat London chunga omlo turani kan ho ngal don I thana chuan ati a airport lam kan pan nga le sok flight kan nga line Sophia message ron thlenga I thana phone a itlan bo theilo ka zui zelang che top thlengin I thana chuan delete ngai to zui so ka veng him thlatang che thlona chuan kan chuanga kan hota a kan thlen no ni reivak lawa kongka ron ri a police bok miss tisa Carter ni em o Ethan Blackwood chungchanga thil kan zo du che kathina phudot tot enge thleng le ta ang Ethan chu kan hunga dinga akut chu hum hetlat enge thleng Sir Miss Carter thil zo lo kan du ni police mi pa chuan ati a Miss Sophia ri ti case ka hoile ta Ethan chu ka enran amita chuan launa le in thiam launa in pol kal roti zoi sup kalongha kangche ka bunga ta ka be kala aka chuak ta a police kara kan chuanga station kan thlenga room te takte a min shwai lut lo thuro an panin min ena Miss Carter police me chia chuan ati a Miss Sophia ri tin thil pakhata a report chewa ishaem enge thlakhat kalta khan Ethan Blackwood I manuscript aruk sakche ti a chuan I hna ti chhiat sakche tumati bok kanui chwa kha kama se kamit tuitla hi dot ani evidence ani police mi pa chuan file honga email message thalak ka ena ka thina phu email pakhat na chuan tesa manuscript hi kata ni ani hian min ruksak I thana ne na tangin Sophia ne na thonani ma se hi email address hi adangklat I thana email ani lo message sa chuan ani hi ka not chuak don lo ngai to aso number po chu I thana number ani re reng lo thalak kele I thana kanin hawa ma se hemini hi kanin mu lo ni engkim hi dot vekani ka ti changfaka hei Sophia siam chopani engtin nge shiat chan pathum wangin pakhanna I thana hian min hum him fowa pani na he email address hi atani lo pathumna he thalak ni a hian kanin belawa kaderia pokajak thlapani police pani chunin ena ole meichha jok chuan ti a kan chekanga ma se soyang chuni lo chuan aniang katiama che da kar ni ka oma thilmin zot na sa ka chang vek ka chwa huna I thana chu pona loading reng a chau mel khermai engen soi lo ti wata dot tharla mani manuscript min ruk sakangin ati I thana chu nui ha ka ma se hlim lo a beinon to lawang engtin ka lawyer in a boy puya
he email hi fake ani ti an hri to a IP address atangin Sophie na thon ti lang reng miron panaya min ko a kati palani inuna karon tel atangin hetiang hian ni buaya ka buai lo nang mai omwangin ka chak zo kani kanin ena kongkhara Sophie ron lang police nen a mail chu sen vek iti theilawang I than kati to I thana chuan ti chang faka I dot soi zong zong kha lang vek to Sophie chu ron kal naya minron koka he me cheten omwang vek hi ni ngoiro I thana chuan ti win hlara atop to ikalbo to don je lai lu tang Sophie chu ding ngoira na chuta anuya ole kakalang ma se lo shero karon letli ang a aina zokin akalta a police te chuan an zui liama kan ding don ran ka chawani keipo e hodu em kadu kan kal dona akut ka buana miron buan leta in kan thlenga kongka kan kharwalin kanin ko awangwang reitok tak katiama che tona tang chuan boina om to lawang karing che zana kan mudona amuan om to khermai zinda ruka ka hara I thana chu lo lamu hela amel chu langdam thlap ka phone ron vibrate number shat lo tangin isha em he boina hila top lo chapter khatchiani s ka bloka I thana chu ron meng min mu a nuisuk morning le voin chu nge kan ti don kanum do nang ka ti a boina tel lovin ka du e kanin fopa ma se pon lama ka ri aron omle kan panin kan hoi chhuaka kari chore ama se to man ron lotlaw I thanale ke chu kanin en ran kawa en lokati a ka local vi ang kan pani in kongka chu kan hunga pona chuan taxi loadinga achunga chuan markasa aron chuka kota chuan pangpar buke ron kenga tesa I thana chu ding het char engi ron ti kamanga I motorin karon kal markasa chuan minron ena tesa kanin belok thengem minute nga chia kadu lo kati a khongain a o chu zoi last time katiama che I thana chu min ena idu chuan ka ngai to arei lo ole minute nga chia I thana mel chu danglama ma se bungat kan pani instepa chuan kan thudun rana enge kati a marka sa chu thohak kati pal takzitani kati swa zongzong nen kashia kalam mangai che ma se ilimna tura chuan katil to lo hei karon pe che ni pangpar chu min pe a engwangin ka hi kashiani imita khana langvek ilim ani nen hian in hlimani kangoi rana vonghim tlatang che akalta a taxi in Atlanta a kadin ngain kading reng I thana chukongka alodinga enge soi min kalsan to don thatakin kati a I thana churon kal naya pangpar chula a da tha a kalome engwangin minrin wangin arun kun nya mai min fo pongwong he fo na hian thlamuan na thlakhataliama buaina danga to lo I thanale keini po kan thazela ka manuscript azawa achhuak don naita nikhat chu I thanan min surprise a local ro khoya local top ro kan kala building thar chungbera kongka honga achunga chuan le khathon tam tak kale khabu ka manuscript te enge hi itan I office thar idu du danin I chei theyang idu hun huna ka trapta a engwangin kamangai che wangin miron patnaya chuan ka du che ibula kumkhwa ka du ni a chingchinyama box stereo te phora achunga chuan zungbun simple tak ma se moi eme mai oma tesa kartar min nei ta che ka tho cham ka mi tuitla a o ka neyang che a ko chu khordar dar zungbun chu min bun tira aron thawa min ko a katiama che ka veng him tlatang che kumkhwain ka mangai rengang che niruk nuwa kanin neita a kan chung te che kan som marka saporon kalve a nui varvar lili pon message ron thonin ipho e veng him ro ati a Sophie ro are wangwang police in an vil tlat thung zana hotel room a kan oma I thana chuan min ko a isha em enge hi kan chapter top berani lo kan tan chuan atharani zok o atharani kanin fopa ponlama chuan ro asura ma se chunglama chuan lumna ti chuan he story chu lo top zuita ni